السلام عليكم ورحمة الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور. الله أشرق البدر. Betul-betul gampang dan Allah. Dan teman-temannya berbina Allah, wajib haji yang mabrur dan wajib haji yang mabrur. Ya, betul-betul yang lahir hidup ya tentang kamu dan ke masyarakat Aceh Timur. Sama-sama kita berdoa. Aceh Timurnya bersukses. Aceh Timurnya berbina Allah aman. Bena masalah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah calon haji dan hajjah Kabupaten Aceh Timur tahun 2018 secara resmi kami berangkatkan jumlah jemaah haji 236 jemaah calon haji Kabupaten Aceh Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Allah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. Marhaban ya nur al-aini, marhaban jadd al-Husaini, marhaban ya nur. Aceh Timur beres.